Nah, iya penting. Kung kakama anak ta lo sompa, paya di makadani lo sompa, artinya ya nate katasi makadani lo sompa, lo Kalimantan, lo Malaysia, lo di sompa. Nade na me kapo zaman na koro somparana, suro jo rewa, sure rewa ko la sawal. Kung bangun la sawal, sure jamay sampajang na mo talunga so mina parewa pema. Oko kampon na rewa na jama, sure mapanguju pemang. Nasabak Nabi tamak janji, siapa yang meninggalkan rumahnya, kampungnya untuk mencari rezeki, maka daki dia sompa, maka pasti dia akan berhasil di mana dia mencari rezeki. Nabi ta bersumpah itu. Ko Nabi ta masompa tu, jadi kong keluarga tang kakama ko somparan ade na me madece zaman na. Lawa mi ko rumah bambong suruh jo rewa.